dak karbi sarang hang mai laso mai pini itomang deng laso executive committee ai sab lo pini doi lo laso sarang hang karbi sarang hang mai ke damtang encourage pria ciklo surini ra encourage aneng kangsi ditum sengik lo lapela so amai ke jalin pun dia pan ke beli pan pada dorong dia pan si mai pun bagi lo lapel working president bahasa bang ke agak contoh contoh terang pan si kayak gitu lo pasangan taksi kong sun bang tamnya kalau bisa amai kong sun bang pi lake ada pi si marong hang pi pan si itu kan halo ko kasih cerita dia pan ke Profesor Bernard rong farm si pek lo pasangan taksi itu Vice President tadu Vice President ke Susikala Hansipi Wasanto Terang Hirula Baidu Hirula Terpi Singkru Hemari Tokbi lalu terus Dunmai Pue sab arsitek lo pasangan taksi langsung kalau bisa orang hangamai pan nesen penipasnya pun ini pan so advisor isap bidisar isap ke chief advisor dan bidisar pu isap pan ke akai tenjing di pan sepilo lapen lo tu ke arsing teron Wasanto Terang lalu tu masih lalu koke amen di lo lapen ini tu hasor ni memang bomang bomsi pini ni ada mang ke kita mang di executive committee tu lo desen mi pun pen dan pini le somai idolo mang ke mainly ke le tu ebang dia ni la international senior citizen day asal kita long dia fancy itu singwai lo la so singwai along ko ma fancy itu ke hang lima chief guest hisab bad guest orang hisab bahaya bang tu ni tu men Masih saya dan samen people lo, kasi mua por ni 21 mata encourage langsung Agustus ciklo lah 2025 asal ni si talonji arni kasi ni tu dak karbi sarang hambai benta asal ni kita lan tonje fansi fisik lo kasi desen ni pun bela so amai lo na pa ito ni panke itu macam honai Honorable Chief Executive Member Dr. Tularang Nota Chief Guest saya sahabat Haji so tengah tapondo basal saksi itu guest of special guest of nari sablo ke itu Karbiang Long utama Karbiang Long district di Mahaso so ST Parliamentary Constituency dan ada si yang Morsing Tiswa kahai MP apa tu Johan jalan tu nasional saksi itu macam mana art and culture macam medical in charge IM Karbiang Autonomous Council sujorong parmada itu special guest of honor sab hari itu pasal saya ketika di itu pan organisasi tu pan KSE sebelah KCS lamer ramai Rasinja som alam itu pada ke hari alam tu apa si Sony Karbiang Long orang itu kesalahan pusar hang tu, padipo long tahun long tu besar pusar hang tu, angsa ni bakal dia tu sampai nang itu ni fancy itu akhir terjun itu, tapi so amai mate so international senior citizen so ambil pasal ni bangkel ke Kapsul Sarpu Cultural Center Dulang Solong sih gitu sih alam dulu, ada sih asam sipati adin ta, apa sih lahai kan, aduh kita lapdet korti murti, lapdet kita tinggi tu mana tanah itu macam siapa sih? Ini kisah lo belum te nona putih, nona kaya bangke su asumar asu tu misalnya
akelo itu me puri po ada mas saburi pini taklem po ada mas bisu semen po angke kita nang ke service bura tercom tu bahaya tu ke kesara tem kelang abang abe kelang abang abe kidu kisu kita kisu ngasal tu kisi saya nuji apa abe bang tak khobor kani abang tak abe ama kai ma ta hem du ko sami du pa jo ya son pa tirthi de ke bang thang ta la bi ta son si chapa ta du silahai akisu nga boy ke boy pen osobar du sami hoitu aja ka sumar ke ye po bang chelang apor beta tu ba du sami durap thete da tu ji sita service ar bra tem lo pote asu bang si cha khana ko asu bang si cha khana ko salahai pen akisu le ke pajok lek nai bawang balista tu sarang ha mai long si je tong lo prote tu aprang pang arisu tame kangten siro tame tu je tong asan thot apo bu thok je thek long bang dai si ini yang sam du apa adon don lek dam lek cing dam ver ba cing ya apor ta ve dam daun ida ji ke sara tem bang ke lak du bang de ke dam bang ta ka kri du la hai ba je pajok je pasi engkan si pen ba khop tai si pen ang bong jung si da sa mai seng lu sarang ha mai pan long li nang biji pulo napi nai pulo arang li ani karong pik along li ni jo kanang pipo ko si pulo tapi ani si hem pine dan ni jo kanang kim biji ko si kace chak lo ni ngaro pilo tapi non taso ikko re siar ni taso international senior citizen dia kana sami jo kejong ni dam tu ala ni sor ni ka asap kanta itu kanang ram ji pulo taso ni tu kan bisarang mai ben Honorable Chief Executive Member Dr. Durang apa ninga klub dan suruh dan kado baju kado. So bang nali kado lah mefen desa. Atesi emeta first itu cetong nari lo lalu teh la karang maya member tu mana di advisor tu dan damsi. Kalau nang isyak ni itu pan ala ini je tingke bigha 500 bigha kalau liang tik tiji posible. Tapi kalau dak mana all facilities. Dasar rusar hang mana di kiju edim ba sega celang abar sai apa aku gitu kita apa kelu ging pengewang tau di plus pengewang asal gitu thai bi blote hadak isi osel stel abdom hasan patu ya provision tuji positif asalang lagi cara teng belum te ada masih sobat tuji ada medical facility tuji apa music school asal tuji mame stage pe performance natok pe masa klaim longji tapi aku walking zone tuji apa nasa si asal gardening taduji amasi ni litum la kesara por ada si hem le dua por wi sabi jui doslo berarti ada dapo ada kesara ru ja citok jalam si ji tanong ji jui dong ji lam tek dong si litum success lo belum te karbi long di pulau itu dah sar susah apa kali ote karbi yang long bahaya ben le masa karbi atum mane ko kedua thai we ni pulau same hadak dolong po sila ada project hetan so treasure jungsi dos paman tek belum te karbi sarusar hangatum conference tu ini tu pol karbi yang long siap conference tu sarang hangamit sarang hangatum doan senior citizen sebenarnya bagan itu karbi apakah sendiri tu boundary kalau ando karbi tu sarang hangamit nono ko bang ni dum ke cheng lang po si dak di pulong ke do menang mame ke ex doctor do lo ex DFO pendang lo kadu ko be ex physicians tapi menang writers menang tum ni tum cetong lo cultural activist pendang lo kadu ko be tum cetong si ni tum ching wai si pendang sing dan la sila bangke to semer bangke ki edun tu alam chalo la simon 21st August 25 bangke ini ditun adi bangke halat tara langsung guru langsung terang sina hula long kali sarang hamai ke kisare ke 1 year nanti komplit lah boy bisa me peneng na so international senior citizen so dear ni bangke karbi yang mong pen baik ni kami solo pen inut pen sopen inut la karbi sarang hang award anoi tapi di PG dalam lifetime achievement na sablo tas masih PG si parai pondu tas la daga bang kem ni tu keceng hilang sampai
citation tu po, cash award tu po, mata aku memento tipo, lalu uji parai pun lu, lalu itu lalu karbi, apa sardo kan siapa mani, dia pasti itu bori pun sih, lalu aku Presiden akan working presiden ahin penan nije lo itu di lidah Islam ke edun ji kuasa lo lah bangke non ke bangji 21 August la soran ini itu kita non ji observe ji la so aku ini tu PPC claim pun ji mah lah siap Fransi bangke ini tu program hisab lah si kan kecil ko ya ada apne flag hosting tu ji la pen flag hosting akhir bangke ni tu la senior citizen atum kan mane health check up atu ponji free health check up atu ponji lalu la pen ke la super na phi ni tu meeting padu ko la celebration a meeting la so long mohata kan lo je ni tu aluhi ke chophaji ba chief guest ke Dr. Tuliram Rohman Cardinal Autonomous Council Honorable CM lang hanglo GPS lapen ke special guest of honor ke nitung Honorable MP Amosim Tiso lapen ke nasong dan napi nitung art and culture lapen ke medical laso EM Surjo Rongphat alang hanta laso ni nitung hang ponji mata lapen local MSC hisap jenis timu ngapan itu. Oh, open MLA bida sing neng hantan itu hang ponji pusi. Emat dia sok pernah hisap itu hang ponji pusi ke cing bai pondu. Apen ke la local MSC dah du pada solang. Apen kapre tumjong se la sia malogon nangdur ketelaan tu mantan itu bangke most welcome lah. Apen ke la sopen api bangke ni tu mata bangke ni tu mati sarang ha. Atau mana aningar aning paceparong je aphan Malaysia program tadi itu kedeng pondok hala bangke ini function cultural function itu padu ponji pisi mata kumane bangke dun ko kumane bangke ini poem recitation hai padu ko ba kapachelai pisi kami balason mana program exit mana la so program bangke non makeni itu la dupo bangke final kurir lang utawi kami lahai sini itu bangke mata pondok